Yazi ningabona umuntu ehleka nje ngicabanga ukuthi konke kuhamba kahle kanti umuntu has been through a lot empilweni. Shithi ngelinye ilanga ngangiphelezela umngani wami edrobheni eyofuna i-makeup. Umngani wami lo muntu lihlobo abantu bathanda ukufaka i-makeup ke so ngangimuphelezele ke siyahamba ke. Hayi masifika etown ukuthi imigaqo ngiyazi kahle amagama but ile building sesihamba ngale building le about iParkade building le enkulu nje ngale ngemuva ngisazi thini igama lalo mgwaqo sihamba lapho ke sibone umnyusisi uhleli phansi ukhipha uhenda amaphepha bamaphepha lapha athi udokotela laphayo imali esheshayo lele lethu salithola lalibhawuthi imali esheshayo. Hayi umngane nami ngathi lami naye alithatha siwafunda mina nginakile ke yabona amaphepha ngiyilithatha bese ngilahla kumgqomo olandelayo ngingalinaki yena uyalifunda bese ayama athi ma yabona lento lekuthiwa imali uyithola ngakusasa sigcwele igcwele ikhwama buka funda la hayi ngithi ngiyafunda nami lento le bantu banamanga athi asamsobuza aphinda hlambe kulosisi athi awubona sisathi siyema athi ongitshele lento le yale imali le iyenzeka ngempela yini athi sayangazi kodwa ngiyangibona abantu nje bebuya bezobonga usho lesisi lo. Hayi ke athi umngani ngempela athi sebehamba ngale sibehamba ngeimoto ezinhle nje kodwa nje hawu athi umngani nami ngiyifuna ke lento ngicela ungihambise ungise la engizothola khona lo muntu lo ozongisiza ngithole le mali. Athi untombazane hayi kulungile uzosihambe acela ukubeka isihlalo sakhe kabanye bangani bakhe ahambe simlandele masihamba ishe abantu ongayazi imigwaqo but kukhaya yabo phela usuka kule side leli elinale building engishoyo ene parking enkulu nje khona uShoprite noPetros sangena kuyipassage encane lapho masingeke passage lesilandela lo sisi njalo masingeke passage le kuneyitolo balito lezi ezo my friend ezibane mhlawumbe ukuthi balungisa ama phone noma badayisa lento zokucream ubuso o Carolite no what lento lezi ezibancane ngathi ba tuck shop nje kodwa khona phakathi etown bese kukhona impahla ingubo isitolo zokudayisa impahla zokugqoka sangena kulo sitolo leso kusa my friend masingeke kulo sitolo lesi ukhona ideptation phansi siya ngaphansi komhlaba la siyakhona hayi silandelana nomngani singene siyabukana manje hayibo sangena phansi komhlaba ayisingeni masingena ngezansi sifika hayi masifika khona kugcwele inqwaba yama foreigners lapha ngaphansi kuyaxokozela bayakhuluma hayi sisi lo ahamba aye komunye kafe amtshela ukuthi hayi nabo sisibazile bafuna lento nani kuthiwa hayi ke bafika bavule khona izindlu la ngaphansi bafika basivulele enye indlu bathi singene khona silinde athi umngane awuhambi sihlala nawe la silinda nawe incase abantu besinquma asho lesisi ukuthi hayi bayathi bayesaba bacela ukusala nami athi lo bhuti ayabasasale hayi singene isihlale aqhamuke lo baba lo ufakile ibhayi nayo uyiforeigner because engakwazi ukukhuluma isiZulu ayafike lo baba lo angena sibingelele asithi uba uconsultayo athi umngani mina because mina ngangayiphethe imali ngithi nayi anginamali akungene yena kuba uyena vele interested ayangene kumngani wami angene la kulendlu le kunebhentshe elincane engihleli kulona nale ntombazane bese kuba khona ikhethini khona la endlini ikhethini limnyama umngane angene ngale ikhethini afike lo baba lona ke ngiyabeza nje abekhuluma athi intombazane hayi sengiright sengiyaphinda manje kumele ngiqhubeke nomsebenzi ngithi nayi khululeka hamba ngisale umngane ungale wekhethini lemnyama hayi lo baba lona bayakhuluma uyakhuluma baba lo athi ashithi ikhonto ayishisa ngoba ngibona khonto eshunqayo athi isho yonke into ayifunayo hayi bese eshila umngane mina bani wakabani ngisemsebenzini abangisabi abangibe nesithunzi ngifuna imoto ngifuna yonke imali ekhona emhlabeni ngifuna ukuba nemali waseni fortune ngifuna ukuba nefortuna ngifuna emsebenzini ngibe nesithunzi even no principal angisaba umngane amuthisha even no principal angisaba ngihloniphe bonke nje bathobele mina athi ubayika oqa umuthi gama athi ubayika igama lakho umngane asho igama elinye igama angalisho igama lakho ngempela athi lo baba hayi akasho manje ngiphelile ihlaya kalanga muva mina kodwa athi sisuka ngize baba ethi umngane wakho yena afuna athi umngane imali ayikho iyodwa khona imali yamphela wafuna 350 lapha athi baba lona hayi ke mbize kulungile mbize naye ngibize kuthiwa ngize nami hayi nami ngisondele bathi ngiyafika ngaphakathi ama akumnyama ngale kwale khethini kune globe le globe lelingehla lo baba kuphela ubonakala ubuso bakhe ojulukile manzi ojulukuba athi baba lona iyashunqa lento le eshunqa yayilayithile athi nawe umngani uyayifuna imali ngithi yebo ngiyayifuna athi nawe khuluma ngela kulo musa hayi nami ngikhuluma inkosi yami ngicela imali ngicela imoto ngicela ukuthi hey ngibize athi ke okay athathe ezinye izinto eziyimpande nje
ayihlukanisa ayifake emakhabhothini emaphepheni ama-newspaper bese afake into engathi snefu eyimnyama nje ayisprinklishe lento ngaphezulu asigoqele asinikeze bawu-2 athi hambani nogeza ngalento le nifike nigeze ngayo namhlanje manifike nifa emanzini nizogeza ngayifaki insephu bese niyalala bese ngakusekuseni bese nifaka ikhwama ngaphansi kombhede enizolala kuwona bese niyalala bese kusekuseni nje kwaseyigcwele imali ekhwameni awu sijabule sawantu kulula kanje sithathe ijumbana zethu siphume sihambe sikhokhe umngane akhe awukhiphele u350 lo hayi sibonke siphume sihambe hayi singabe sisana la kade sithi siyakhona singene emotweni sibheke endlini ke manje ngizohlala emqashweni lesikhathi umngane afika ngishiya emqashweni wami asiqalisa endlini yakhe eqala endlini yakhe masifika endlini yakhe afika aqala ageze yena ageze okongasho afika ageze yena bese afona athi hayi sengigezile afone lo baba lokho sinithi number yakhe athi hayi sengigezile athi baba lena hayi ke good linda ke ngithatha isikhwama ufaphethe ombhede bese uyalinda kusekuseni nje uzovuka ngayo imali icula isikhwama hayi sijabule ke siyavala ifoni bese ngihamba ngiye emqashweni wami ngifele emqashweni hayi nami ngifike ngigeze ngeyami ishandisi ngigeze kuthiwa ngisagezi ngensipho futhi singagcobi masiqeda ukugeza singasuli bese singagcobi hayi nami ngigeze sengiyachitha lapho sengisirasa ngisakhulumisa imuntu emqashweni baxake nje ngiyaqhishazela ngihambe ngingene endlini ngivalele nje whole evening and then ebusuku sengiyalala hayi silale umngane afona abusugeza ithi hayi sengigezile mfana asilinde hayi ngilale ebusuku ngathi ngilele ngigadile ukuthi ngabufiki ngizokuba nje khona ukuthi ngisho hayi ke ziyasha isiyangena imali hayi ufred kusilale kusi makusekuseni hayi ngivuke into yokuqala nje engayenza ngagxuma ngahlala umqondo wabuthi kumbe khona into lapha phakathi kombhede ngavuka ngiyafika isikhwama sisalele lokho ngangifakele ikhwama lesihawu umhlaba ungehluli ngangifaka lo sikhwama lesi ngithi yafika isikhwama silele sithe asina lutho kasayibonga sifoni ngithi ngiyafona kanti umngane nayo seyafona athi wewini ikhona imali kwena ngithi lutho athi basijwayela kabi lapha awugeze lapho usihambe siyo landa imali yethu lapha kubona awushone khona hayi ngeke ngathi idinga kakhulu ivideo I think ngizobuya no part 2 manje ufuna kodwa